Siyalemukela abantu bakithi ngemva kwesikhathi eside kakhulu sithe nya. Kodwa ke sesikhona. Hayi sesikhona. Episode 7 is here. Angithi ngale bayabethu season 2. Hayi kuthatha ukuthi ngiseason 2. Kodwa ke sesiphinde sabuya. Kodwa ngihambe ngedwa ngihamba nentombi. Woza ntombi. Woza mancu. Sanibonani, hope you guys are having a wonderful time. Sorry for the delay, hope you enjoy this video. Kodwa mancu kade sesikusizini bani? Season 2. Season 2. Uthini ngakho lokhu mancu? Hit the button and subscribe. Siyabonga mancu. And for sure hit that button and subscribe. Indaba yethu yaqhubeka sithi osamamo osano labo mathwasa bese simene esimanzonzo bebephethe izibhamu bekuzintombi ezikhathe ezithunyezwa sekwamanye amazwe khathe sike manje ke iziyaqhubeka indaba yethu wathi uMamGuni esanda kujumeka eziphuphela mnandi kwezwakala ubathini ekhonkotha ngamandla wethu uMamGuni wavuka uvalo lwamshaya esekhumbula usano wayengakafiki lezwakala ilizwi lomfana likhuleka esangweni ezinye izinja zasemzini zihwabhelana lobathini bavuka abafana balapha ekhaya babamba izinja bambani izinja kweyabafana buso bambani izinja wathi uMamGuni la esemi phandle lokhu kukhonkotha wavusa lo nomsa owaphuma wami eceleni kukanina ngokuphangisa ngubani ebusuku ngaka wabuza uMamGuni esechayela uvalo babezobikana ebusuku ngaka wesaba ukuthi mhlawumbe babezobika umbiko omubi kakhulu yimi uThabani wakomathwasa waphendula umfana washawa uvalo njalo uMamGuni waze waphumisela ngelizwi eliphansi nanku umhlolo wangenza Nkosi khona Mgabadeli mhlawumbe bangene engozini abantu besaba ukusitshela kunjani Thabani kwenze njani wabuza uNomsa esebona ukuthi unina akasela wamane waphendula umfana kungelasiza ezwini lakhe siphilile sisi sithunywe ngumama ukuzobuza ukuthi ubaba akekho lapha na wehlisa iphiko uMamGuni awu wena Thabani wasethusa kangaka lata simbona usano lokho esilindile angethuka unyoko uyihlo losano babonke lapha abakhona namhlanje ngolwesihlanu ziyaduma komatatazela bayajayiva oyihlo kwahleka abantu behlisa iphika unjani uSiphiwe wabuza unina esesizwa ngcono uphilile uSiphiwe waphendula umfana lokho ebambe inja yakhe ngentaba ukuze ingasukelani lobathini wangeza uNomsa umtshela ukuthi ngizamfonela awu la uselefoni izasenze lokunye intombi zasenyama yendlovu ubingelela unyoko Thabani umbuzo ukuthi ijesi yami uzayiqeda nini wangenela uMamGuni ingqondo iziphinde yaphenduka ekuzuleni ngizamtshela kodwa ke luku lezi nsuku ngithemba siwayiqeda waphendula umfana kukhanya esefuna ukuvalelisa ngizathuma uNomsa azobhadala kusasa wathembisa uMamGuni waphinda wangeza eqondise bafanele mbuzo ake libakhuphe sokumnyama kwase kusobala ngempela ukuthi osano babengekho ekhaya kwase kuphakathi kwamabili sekuzwakala izidlonono zeganga lezinja ezikhonkothayo emaplazini nasenyama yendlovu uMamGuni wayeseze wajumeka wayeziphuphele ethengisa kumatatazela wayexabana lepholisi elafika lathatha amatamatisi akhe lisithi kala ncwadi yokuthengisa uthe uyalichasisela laqala ukumthethisa lisithi futsek ilizwi lepholisi laqhubeka likhula laze laziwa ngumuntu wonke wethu kanti uzwa ukukhonkotha kukabathini lelizwi lomuntu lisithi futsek wavuka wahlala embhedeni walalela walizwa njalo ilizwi njalo walazi kwakungusaNomsa futsek awusangazi namhla futsek bathini wakhuza usaNomsa kodwa ekhuza ilizwi lisedlula lisiya emqulwini ngelizwi elilenjabulo lokumangala waphumisela uMamGuni usephi futhi usano into yakhe yokuhamba ebusuku izasibona usingozi ngelikade izisindi zikaSano zezokala sesemnyama aqoqode ngena Sano wathi uphakamisa ilizwi ekhangela emnyango
eqwebhu mentshise base sibane sabo. Awu mamguna okalala intombi yami, wathi usanongela izwi lokuncela. Ngingalala njani singakwazi ukuthi uyaphila kumbe usufile? Ungethusile bathi ngezwa zwi ngathi kumbe ngiyaphupha. Waphendula uMamguni ezenza umuntu ongajabulanga ngokuza kukaSanoko. Waphanga wachasisa sazi ukuthi ukuchasisa kwakhe kuzindaba ezimnandi. Hayi mama, bengiye emkulwini ngisiyabe kumkhono wenkomo enguphiwe ngumlungu. Bangilethe bazongishiya khona apha egedini ngemoto. Hayibo, umkhono wonke, hayibo, siyabonga eMgabadeli. Umlungu lo Musa Sanoko wababaza, wahle wakhohlwa ngokunyamalala kukaSonomsa. Wavuka wama uMamguni ngokumangala. Udlomusa kakhulu uMamguni, kakhulu. Athule kancane uSanoko abeseqhubeka. Yikuthi namhla sisebenze kakhulu lo Mathwasa. Besingekho eplazini besiye deliver edrobheni lo Mathwasa. Ayigame ngenjabulo enkulu uMamguni, futhi inhliziyo yakhe imhlophe engananzela ukugagasa kukaSanoko. Awu, thina sesimangele sibona nya. Sithi kumbe sekuvela ingozi, njalo sifanisele sithi kumbe selibuyele etshwaleni dladla njengoba kungolosihlanu. UNathabani laye uze wathumela uThabani lapha esithi kumbe lilapha. Kungasenani, sibonga isitshebo Mgabadeli. Ngithemba indlala nayo ilenzeni. Wahlekelela uSanoko ekwazi ukuthi namhla vele uphethe ezimnandi zodwa. Ngizodla ekuseni ngisuthe okwenhlathi eginyithoni. Sidle kakhulu eplazini uNyathe sibonga. Nansi-ke le envelope esiyiphiweyo. Sesivele edrobheni ukuze sizoxolisa emakhaya. Wayikhipha esikhwameni, wayiqhubela uMamguni owaqala wamkhangela emehlweni. Wayivula kancane kancane uMamguni. Amehlo akhe athe etshayisana le mali, wethuka yamphunyika envelope yawela phezu kombhede. Kwakungasimali, kuliqubaquba engakazaliboni lokhu wazalwayo. Kwathi akhali, wahlala phansi embhedeni, wayivula kuhle envelope, wayihwatsha imali wayibala. Wababaza kusithi ahlane, my God, imali engaka Sanoko? Hayi Sanoko, chasisa Sanoko, asifuna ukubothwa ngamapholisa vele sizihluphekela. Kwenzakalani? Wahlekelela uSanoko esazi ukuthi umkakhe ujabule umazi. Umlungu uthe sizoxolisa emakhaya. Ngifuna uyethenga isigqoko sakho lesiya esibomvu uhlala ukhuluma ngaso. Isebenzise Santando ntombi yami, kade walinda ukuthi ngisebenze. Ngendlela esisebenza ngayo isazobuya enengi. Hayibo Sanoko, ungangethusi. Ngiyabonga Dladla, Mhlophe, Gadlela, Gigaba, Vezi. Yebo, isigqoko lesiya esibomvu engasibona sigqoke ngumbalisikazi emhlanganweni esikolo ngahlabeka. Kodwa sengakhula phela mngani. Nansi into engifuna ukuyenza. Yes, ngizathenga izitina, ngakhe indlu ohlala ukhuluma ngayo Dladla. Imali iningi le. Kwaba mnandi kulobo busuku. Baxoxa baze bakhuzwa zinkukhu zakuqala. Bajumeka. Kwakukumatatazela, abantu betatazela njengensukwini besiyale lale. Abanye babengena ezitolo bethenga, abanye bethengisa phandle. Izimoto ezivela eningizimu koBulawayo lezivela enyakatho eVictoria Falls zazilokhu zidlula. Ezinye zazisima behla abantu kumbe kwehla abanikazi bezimota bethenga ezitolo nasebantwini. OMamguni labo babenabile phambi kwamatamatisi abo belinda abathengayo. UNomsa laye wayekhona. Unina wayelomusa kakhulu ngalelo langa kumangalisa uNomsa. Izinto zazikhanya zimhambela kuhle. Ungeke utsho ukuthi nguye lowa owayekhathazeke kangaka ngokungabonakali kukayisizulu. Okwakumangalisa uNomsa ukuthi uyise wayefike wachasisa, wathini ngokunyamalala, kodwa kwakusobala ukuthi kwakungazange kube nendaba ezimbi. Nomsa, akubonisa lokazi esingunyokozana. Sidinga izimoto eziya koBulawayo.
athi uMamGuni ngelenjabulo elethusa uNomsa. Waphakamisa amehlo uNomsa wambona unafikile emeceleni komgwaqo. Engakaze aphendule uNomsa uMamGuni wayesephakamise ilizwi. Mrs Kadebe kunjani? Wethuka naye unafikile waphakamisa isandla ebona ukuthi uMamGuni wayengasiyo lo owaleliya langa lokuxabana kwabo. Kwamangala labantu ababekhona ngaleliya langa. Sikhona MaMguni, linjani lina? Waphendula unafikile esondela laye etshengisa umusa. Hayi siphilile thina mama. Kambe kukahle njengoba sibona ogijimela edrobheni ekuseni kangaka. Siyethuka Mrs Kadebe nxa sibona otitshala bethu besiya edrobheni zivuliwe. Wathi uMamGuni ezama nje inkulumo. Wahle kunafikile. Akukho nto embi MaMguni. Angithi namhla ngomgqibelo. Awu yabo. Thina kithi insuku ziyafana Mrs Kadebe. Watsho la ehle kuMamGuni. Khonapho nje masinya wayesekhangele uNomsa. Bingelela phela Nomsa. Wethu uNomsa wabingelela. Salibonani mama. Yebo mntanami kunjani? Wavume ebobotheka unafikile. Waphinda wengeza uMamGuni engaliboni icala umfo kaMdlala. Laba abasakwazi khona ukubingelela abantu abadala. Asazi umbe bazabingelela emendweni. Bahleka kanjalo bexoxisana kwazi kwezwakala umdumo wemoto evele eVictoria Falls ibheke koBulawayo. Wahle wasondela emgwaqweni nafikile wakhohlwa lokuvalelisa. uMamGuni laye walandela evalelisa. Uhambe kuhle Mrs Kadebe. Kulungile Mrs Mkabadeli. Sengiseqa ngikhohlwa ukuvalelisa. Watsho ezixolisela engena emoteni. uMamGuni wabuyela eMatamathisinathi kuNomsa. uNomsa wahle wamqaqa unina. Kodwa mama, usungaze ukhulume ngomendo kunafikile. Yebo kanti kuyafihlwa. Musebele wami. Wathi uMamGuni ezama ukwenza inkani kodwa esazi ukuthi namhla wenze iphutha. Waphinda wazama ukuyivala iyokuyangisa uNomsa sebona umuntu ofuna ukuthenga. Nangu umuntu ofuna amatamatisi Nomsa. Mama lo muntu uthi ufuna ikhabishi manje asilayo. Ngalitshela ngathi mama kumele lidinga ikhabishi ngoba abantu bayayifuna. Wathula uMamGuni angani kukhona kudinga emoyeni wakhe. Wadinga. Wathi tha kuye. Singafika ekhaya ungikhumbuze ngekhabishi. Ngiyazi lapho singayithola khona. Yawudla umango imoto siya koBulawayo. Wawusizwa nje abantu bexoxa ukuthi lo obesejunywe ebuthongo abazwele kude le. uNafiki wayesejumeka yezwakala ifoni ikhala wayiphendula. Hello Fiki. Khonapha ngisemoteni ngiyakoBulawayo. Ngabonga imali emthimkhulu wanginika umakoti. Wahleka nxa esizwa umntanakhe ehleka ngale kwefoni. Waphinda wengeza uNafikile. Ngiyehlelwe isimanga namuhla. Isalukazi singunyokozana. Singibingelele komatatazi lasaxoxa. Hey, angazi ukuthi ungenwe yini. Bebe bonke lo malukazana wami. Uziphatheke lawe khona ngapha eGoli kakhulu nxa abantu sebelomuso ongaka kini. Ahleke ethalaza emoteni esebona abantu sebelalele. Athule la yalalela uFikile osezama ukuyiguqula inkulumo yabo. Anekuze ekhanda evumelana nalokho akuzwayo. Abesekhuluma ngelizwi eliphansi. Inkomo ziyathengeka mntanami ngoba izakhamizi zifuna imali. Inkomo eziningi ziyacuba eCholotsho laseLupane xa ezolingananga. Babona kungcono bathola imali kulokuthi bahlahlekelwe. Yikho konke. Lawe nxa ufuna ukuthenga inkomo gcina imali ngizakuzwela mina ukuthi ziyimali. Usufuna ezamalobolo yini mntanami? Hayi ngiyabuza mntanami. Khona vele kuyinto enhle ukuthi umuntu enze izinto ngendlela ehloniphekayo. 27 umuntu ephila emhlabeni asokudlala.
bahleke bonke lapho ufikile ngale kwefoni esithi hey sekuluphele madoda axoxa ufikile la avalelise ekhala ngomsebenzi lo osumenza ahlale ediniwe. Kulungile mntanami, gijimela emsebenzini, ungakhali kakhulu. uNkulunkulu uzaza kunika umsebenzi obunjini lowawufundelayo. Wathi unafikile evalelisa umntanakhe, wayithatha ifoni yakhe wayifaka esikhwameni, wadlalela engqondweni yazi yawela umguza yangena koBulawayo. Wayezitshelile ukuthi angaqeda akulandileyo emahhofisini ezemfundo uzavakatshela udadewabo ohlala eMannington alale khona. Bangavela esontweni ilanga elilandelayo bese besiya esitandini sakhe lapho ayesakha khona eNkhetha. Wayesakha indlu eyayiliphupho lomkakhe, yayisiza phela. Yena namhla iphelela laphi indaba asazi-ke. Nangu uNanomsa sekhulumisa uMrs Radebe. Madoda, ezothando zinzima, ezokwendisela abantwana kunzima, ukuzala umuntu kunzima. Namhla-ke iphelela khonapho episode 7. Bambe futhi episodes 8 seseduze. Kade sasikuNyamalala sohlala sikhona. Oza Mancuba uzovalelisa abantu. Sivalelisa abantu Mancuba. Valelisa abantu. Valelisa abantu Mancuba. Hope you guys enjoy this video. Please stay tuned for the next one. Then what must they do? Hit that button and subscribe. Yebo, subscribe nini. Siyabonga abasubscriber. Kodwa sicela litshela abantu, tshela nani biza nani. Angithi sithini Mancuba thina sithi bye bye for today. Thank you.